atiefo ne ahwefo ne aka adumfo a da mutwen concern na mati no kware no aka chimsi no kware tudo na tendi ya yebeka chirem na nse nya kwan ne yakọ studio akwa ye we inti baby a ihie bia no yeba betchirem no kware no nra eni se munya answers bi asame mfum ewo ada media ekwapim global si ekwapim bibisa na eni say almost networks and sunyana no nam wa ye answer egusu answer samimfu ono no case obekwa aba o ma biwe nti se obiara huna monka ngine se misi nanso ontie concern ye ontie nan ya adesua because ye hu say onim munim na trosem si nya onim no sua no ohu ana say philosophers no se nya onim no sua no ohu internet de ya adesua enya bufu e be kire mo ne amanu na next time bio mo anye ankofa oyene ama ekropon ko duam ha ine yendumedi na yare bible dinu se na de bia yen topic ni tele updating ekropon ana se ekropon ahensam ho asem na samemfum nsem bia wakekan nne no yebeyi na no nti yere yi na no na chese ya fa na maako na ansa ne a ebedi kan no se na de bia meka kire mo no 24th of this month April aye wo mo forisu da ye wo mu da etoso aduonu anan yewu ohemia lawyer Bagnabo Raymond Bagnabo wa site ejewa registrar owo Ekwapim Traditional Council wa site the contempt ewo Ekropon Kuduam ha high court nti emse me kama ye say minimu de emse bia ejewa be first contempt case a emse akọ Ekropon high court wo efa ni nyina fa Ekropon ahensem ho nti 24th obekọ court obehia fide ya ewo nganim ya obehia ohemia ne nkrofo na obehia ohemia ne nkrofo na won abomoden abura na ma dwumedi no akoso nti sa na eti asem no akopue wo court ejewa case yemra another court case miribi me yebeka kire ma anya se miribi ma emu nyina anim sem se kwanaboaf ohemi ane na be mo hene ene mranti bi koto share won so ya wokogbo ne na amutu no na so kokọ ho court ya ka kire se state attorney eso asem no mu asem no eguso na ne ya ma na egbofu a etise ogbo ya ma na efi court a ka consensus no ni phone akodum okọ no ka kire se ni phone akodum nti yensa nkan na papa yensa kana yene ne bekasa yensa nkan nso ya ye be fre kwama aboafo no kwasida ebe na ase ye be ko na ye de abre ye de update ni nyina abrem na mahu ba bi kwan asem no akodu na enam so ya be mo yene no mo kwai ya wokotu utuo gu bo kwama aboafo nanga wotwa ya asem na akopue wo court sa criminal case no yo na ebesi nso na yaba ebise ya to ani afi won afei producer bo samimfum ne nsem na okeka ne bi na afei yente a ne answers na so ogbo na mekasi gina wa no wagina uwi a afei ya to aso ya no wa to nsem a ekoso no kuapeman okoman panyin pese wo kirem na mote ase enu nti nenne ya frem anudwofen wa ha ene den ya pese mu huniama bi ene so bra osi ade yo adodan ko to so biisa ka baby na okwem biara so nese se wo pawo ne ni obetew na asen wontua sabre no hemia doku ya teas ene nti gasefo mpon na makro nti ma omang na chese ni abeni nti ese wohwehwe odese hifu ni pese di se adwuman na ye si ahenefo waka si ahenefo ya na wona yefo
Kodumase aboyasa eye asona hene kurubi hene benkum chiame esare kofi eye akra hene eye amono kurum osim kwatia ahwere ase mankrado eburi osemenyawa nipa ndo oseme wire fibia monfa enchem ani twafo nipa na esi hene wo ekuropon wade beto won anim samero na eye oheme ya doku ya otiase na mum no ni ahoden eni nti opawo tigina ontem gina fu na ye ne ni hia ne edi se adwuman ye bobo so ya ama ne ye biribi biara motu achia me ko eye se chia bi afi ko bo amane abrewati a oho amane se asam kase abani nti o ma aboso na ono chicha ahene ototo ahene no nhwehwe oberi ma mfa na mara eni nti aya abrewati an ko bo na amane obo na amane sa ojetum odensan na so abuade be bo mpanyin amane se bebi adun mpanyin wa ate brepem na ya hwehwede na de beba enu echi no menkamo nkan mu ma asobo ya enu echi no na asese ya bo agwanti sa ha bebi biare woye ma eye abrewati yi di din bai ana ye odishi gbajukas wodi ne din no wodi bai ye di dwuman ya de kodi bebi ye batwe aso no fofi antoyata ana doku ye fura ne ntama tentimiti na asese ye twaso ne egina wo nti ebe ma ye gina anofo enwehye mo a ye be ya ama ne pe biara ne bibi biara be kata ye na ye chi na asese ye twaso nipa na epaw ohene ne wo yedu sedu ne nti na asese yenya obi akobeka no wo yedu baako wana mebobo wondi wo yedu eye oheme ya beka ho a wo yedu baako ne ma oheme ya beka ho na enne ya frɛ mo pese ye kyeregyire mu na ye wiempo na ye besa na to aso ne se oheme ya no ka ho no wo yedu baako ne ma beka ho no wo yedu baako ni mo ya ma so na minti so wo de odehye ne ba no wo doso na ne eye ne asikyire ne vet no buroni aka ne wi na se nipedu no mu cha oheme ya wo tumi se so podishinu so mpe na oba bebi obekase ojina no esi so oba no so mpe na wasanko no odi ofoforo ba mpe na biesa se onua no odi ne bebo oheme ya tumi gbo wura fie wo ko fa odishi no odi na ba ba to ka to ma me ase ye beto ya so de mpaini si awoni o yase wo konfo enu owura samemfum akyerɛkyerɛ nsɛm fɛfɛɛfɛ yɛbɛfa no baako questions bi and answers bi a yɛbɛsɛ bisa samemfum ne sɛ na onim sɛ ohemia no wɔ saa 3 chances no after 3 chances no kura wɔde bɛkyerɛ a ohemia no wɔ tumi sɛ otumi bɔ wura fie hɔ na wayi obi de na bedi adede a ɛne owura samemfum yɛpɛsɛ yɛbisa wɔ na sɛ ohimi ha no concern fun so ne na kokasa wa asemi mu ye ne na kokasa na ye ne ohimi ha no kokasa ye ono so turo question bi ma ye mebe se wu si o bra wo sia ya ete se o appointing o ma wo samemfum o ma ne ho kwan na o appointing ni pattern anase wo de ni pattern ne brain e na o reject wo nyina na wo anase bra wode ne mode candidate ne komano na wo owura samemfum wonim se ohemia ne duty a okan ba akon ase emu pai na ba akokodi ha na ba akokodi ha dia she is the final say ona say final way a otumi yi ohene ne dia adan na wo ka kire Lily Ademan wo anyefikitu am dancing wo say bra ohemia yes no wa bo Kwesi Akufudin anase won ko hwe Kwesi Akufu na ode Kwesi Akufu no omra na onfa ne oku apehin eye de na advice Lily Ademan say monko court ni pese e ho no mi bisa won eye de na ka kire Lily Ademan say monko court
Into one now advice say won't say one quarter there. Nay, you be up your eye, wouldn't say. And then on him you may say or knows you on him. Now so a sunny who selfish interest. And every beer was so say, Ubenyanti, and now where would you say what them penny? Now Oyeni and the manson are attitude of man for solid about bear almost 10 years. Now Ura Samin when Sanya men the dada. It is a woka meba no ma betire kwan one fa ohene wapa ohene na wonim say the queen madam any prerogative right otumi bowura fie wo no otumi yi obi dia other no both here fie wo motam na modern court. One question person be salon then na obi a wonim say ewuramfifo no hia nipa du ni hia na epaya. So ohimia to me call no to me kwafo bi dia adem ana saabere na den na wanam ana saabere den na ehaw saabere na den na eyew ana obi no influence wo bribi hu enu nti na ma wujegina mpiti piripia wo se wo mpena na mmiri bi mu wo de ye wa anu bia se ohimia ye convenient bet wo kan saabere na mo na ma mo de ye ma anu bia. And now a conveyance bet, no a conveyance bet, no a conveyance bet. Now, Ola Saminfum said, wouldn't we eat dear? I then in a woman, a cropon, and that's a crapman, what you quay chisa. Bible say, no name papaye, no one name, a boneman. Ain't it said, wouldn't Sapa pay in the down? I wouldn't say, it's the Queen Mother prerogative right to nominate a king. Or a chief in office too, as custom demand. Now we are sad, and why any? Now why a bonnet to your crop man? Why a bonnet to your crop man? Why a bonnet? The son said, wouldn't him. Trocra me yet, as I say. No nim no yen, waboni pea. Now no nim no yen, waboni kitty webby. Into other than him, papa say. Na wonim say or your himi adwumadia at so di then what a chrem then amuje then afei wo ko hu a na de afei de no kware e hye wo say kan kware munim eyi nyina na nya mente say wo si mu bi kwa akohia foforo bi o na ofie tv no de asemanim na obi abegyina nchen na wa masami fu matiati na nan maka kire mu se ofuru agba beka no kware ono ya be ni wura otena no sia eye enti wo se anya opo na eya wo se wo re ka asem bi na ohemia wo se odu ohemia wo se muntie o ahona ya medan muntie o wo de tension ofuru agba shell ma wo de tension but see tena ni pa nyina because say unu obi ara kasa na said you down when and now down when hwe baby pet now it means concentration in the work but it so far as otume kaje say montie o the moment I say montie pet it means say we pay attention about particular assemna oba be kan eni pani nyina enya ntoboase na won atwen na won atie wa asem inti what on say nipa na ho na muso mo to ani ma de fa sa abere na mo antumi anwie kura mo be twe aso no once I start here up now kan no kware sa no fure gwatene obesa wo kan no kware no obeka no kware no maka jilom si yenu wo ye ni yedu ha no kware no obeka ebi an se wo gina ba bi ko a wo ye finansu a wo ma muso mo kwantu makwa akwa press conference me da bia na America akira mo nse musi kwado kesen oye sechin abia ni nofuwa deti na musia wo nkrofo afi na mo nko mankasa afi asofi wona sechin abia afi won yes indeed ohimia yes saint nana afia nketia obua otoso abien na bia mebomu asema michia wo owolifi oto won residence ene nana dankwa ni mufi wo amoje afi wo
ewo mpeni nase ene wo obeye biribia oba ne mpanyini fi eye ahefiki won wa bedi dwuma bia ewo eho na se wona wo sie se ufi se tia bia fi wo mede me mfi obi nti me nka wa asem na one day wa be ye announcement se wo mfi obi ampani ampa ni nuane ampa se ufi wa kwa press conference abusunya fi de mene na bere ma no kan o se nkwase asem nti na abusunya fi wo sie to isane se wo ni obi nya asem metuwe na me ni nuane mo nkasa ana me ni nua bi nkasa ontumi nsi ho kwan se me ma abusunya fi. It is never to wo baby because nieti abusunya fi wo ho ne se me enya me de wonsu enya wo de nti sa asem me ba ye tena akoka nti aya na mo pese mo ye press conference na mo press conference na mo nya akufi wo na mo ko no se afi na mo ko won judgment da so fibia manso abaso pen judgment eho be mo wo fra fi no wo se akufi sa na wo se nin eye akufi enti open the originated house eye section abia originated house ene ni asofi wo nti eho na di se wo ko ba bia wabu ahemfi a say ye wo tan se wo be fa wo etu wabu ya ni pass anto ase no mo nya ba bi fa wo na wabu agu won se afie won eho nti a monko na mko ye mo sa press conference se mo koye ya na mko ho a ko betere mama mo ahu se ampa ne yekura ase makoka no kware wo ebi aka asofi ankanka akanka wo de anka mo ka no kware ni nyina muri nyi bi mfim anka mo ka ni nyina pepepe aminti ne yere ka kire mu se samemfumi se wonu yi nyina de aden na utumi create problem ema ekropon fo nyeti amisi samemfum woni mo papa na fianse na sunsum na rehye wo kan kwara one enuanum samemfum won ne anya se ye baba biribi aso anwan anya se obi mpo bi asem ana obi age ahensam atare na enuamu no amete se nkofika ne ye nkyerem se oye ne baba ye wo ma wo kurum ha ye wo abusuafo wo kurum ha bia ne se dragon efumukui se samemfum ka sa no kware ntama kire no kra anka wankodi wo na akiri wa mu no kware na wode nada ne ato tekrema na isi wukura owo tekrema na sesi a obeka asem sesi a na wakwa nsi ni pa bebre na ato ebe na hu okrachi ni na onwore argument about chieftaincy na obisa onso wako school no we yankura yakọ kitiri ele kuran ya di mabua yetu waka asama yete ase intimu amukọ big schools na mo ne ade a sa simple we monte ase me hu one ni yemisa ye ho se mo ni mo twe kuran ya beka wa ha ka akire mu se won apam kwadu kese afi egwagba ase bra what are your complex eye wo bue high court nyakopon ya adum afida what ye je wakwa akọdina mu ho yi sa court foforo na wosia ebi mekwa apem hada na wori bue sa court no ano no enwe asem ene yereken se kodo kase wo tumi na mpa sanko yo hene se na mu bi susu se ene wa akwa he ene wo we baby amara won kire won adwene anunti ana bra eye chief justice no anase judicial service ba be bue won court na no plague quran what sign the thing no what for by na mpanyini se sabi wajimi kura uhu oburoni asese uhu the difference between oburoni and ofuri anase dokun owe anya hwekura ese ohu se asese ope abi na se wo pam kodu kase awe gwagba ase judicial service for apam no on samemfum nyina ne yentie mo mankasa mu misa mo amuse mako school a mudi kodu kase ya chi ane ahemfu no mu bia mo keka wo ho ane mpanyinfo a mo maadwene mo da ho
a mususu se enya biribi a munya no soronko a eboro so na etrase a dem pa na tell se kodu kase and judicial service for ina no wontie ni se saminfum kasa na wosusu se saminfum rekanya asasam na emom yanto judicial service fum mom a won no wo hwe mmarase wo hwe atentene na eso ni bibia so wo han won no bepam obi a wonu obi odu agua bi o hawe ekroponfo wo problem ni wo kuroduam ha onye obi wa asam de daw ewo baabi nti etese onyotan no ode be mo obi nti on support nti so support kra because of say onye onipa no obi fo onya akọ support nti brand way no ye onim fe say ne okan enye no kware no odina no di ato me say me bisa one question the only question I me person bisa na say me say saminfum and judicial service hina no kasa ye nti won abepam onipa yi wa ha a ebi adanse pefe se akoyi won abepam ya ka hwe a musimu nti one yamra sa ni nsam no keken ni nyina aso yamo no tofa nsam asami fu keken ni nyina na keken ene de eye we na ahyew na wo kan kware ayo furu egwa ene onyankopon a obese wo kan kware because there is no perfect crime ene na ma wa kan kware na brass aminfum ana oras aminfum ne yetene se ma menkyere wade baako ise wo nsam na okeka boom na okeka nyina ebe ma obe kan kware ni nyina ena na dan na meka kyere wo other platforms se yen awie sa case so ena ohimi adokuya free ni pani se wo mra ena lili ademane wa ewe teko se wo se wo pe 2 ena mmia be no se wo pe kwasi akufu ena wo ka se kwasi akufu no ena ohimi achia won ena mpakanfo ka se we ewu no wo pe wo nwura ena we yes ena airline ena after airline na mo be gina ba ko isu wo free se den family tree ena we yo ofa ena we yes sanse mu ni nyina o kan nyina tofa bo wia ye wie wo eno na mu nnim no eno na akwa yes I say ti we sem no no kware na mekan kire wo warranty ase sa netenen se yet we bas na ma example for bio da no other platform media ase na ma example eyi mema o normal example a obeti ase yet ye na me ware obia bi a me ne obia no wo na akasa afi ase ba ware ma obia ma ye no wedding oye ordinance marriage a ma chira na ka wa asore dem na se ma court na me chira so aye ordinance marriage se ma ware na akasa fi ase ba ware no e bia me nyi chop money ana obia no so nya ne duty se obia medical ko complain ama ne maame ono so e bia ma abona na se ma ye bi me nyi chop money ono so aye complain ama me maame na me papa na e bia yakobo osofo bi ama ne na osofo furu adam na busu apan na betena ase ne yakeka wo keka sansem ni nyina wie na obaako anti ase na ekopue wo court a sansem na mhene ni nyina enu na mo ba babu anu na mo de akoma judge no na judge no ahwa asem no mu na ohwa asem no mu wi a wakesi dabi ebia papa wo wasem nye de nti ebia aware bi dina so ya guru anti ebia chefa se ebia maame won so wasem nye de nti se wonya kese wasem nye de wi pa sa won sem na wo bua ya wo ntumi ko nyina ba bi nkwa kase ena ye kwa no ne maame ko bo na mane wa hwa nkan sem no ena ye kwa ni papa nso ena wo ye ni pa boni se fi okra mere ma nware wo ware wo ha se ana me ho wo ye gwamanfo ana no wonya meruli na ni nyina asi samefum ne awo ye awo so ye press conference na wo keka na ena ye shiai ena ibra ye shiai no ena we one wo samfo wo nyo bia wo nka ho bi wo na yefu ne shiai wo ye busu apen ana wo ye hena aya aturu sam keke aturu nkoya na onam na wudi mi hwan so wo koduma asefo wo wo abusu apen a oho o de bibi asiegu o kire asiegu bi o se den na martin din dan wo ye papa ye oton ne ama wo
nananum chemicals wo mama we are joda abusu aban be bon sa ma ne tie meti na na mada media social media so wo so oman fm se dem na keka se ono na oye abusu aban imposter sem impersonation plan so nia eye me hu ane se munum fe insutambia you go and create problem Sans some now begging our kekai, and I'm free, and I'm quay, and I'm yewe, some for me. But I would advise say, Liliadman, so far 7 o'clock. One can say, Unia, Quenya, what can I deck? Then I'll catch it at and I'll catch it an animal regional house of chiefs. Opoku Benatina, or Casa Bibi, no Kauna, or no so Casa Mamona, or Casa Bibi, also Musunya, Quenya, what can I deck? Ono crowd me kai say no na asem no wo su akofa young rose bi wo January young rose bi the dadawa wo bi sa questions bi no mo na ade wo wakasa wo betena wo bi sa se wo ekodu ma asafo na mo yes na wo bi sa wo si ekwan no di bi ya na wo ira fie na me ka kire wo na wo ka kire wo se da bi accessory wo sa question ina so da bi isan say wo to sin no bi a wo to sin and no propon kruman and some pa, Uber for your gamma den. And no crum handsome some pa, nay, we are. Now, guess I'm from one of your quackman where some war at him here, one of Cassama won't. Ah, one Cassa would to me say, what did I call Aka? Now, said I won't say, we be done as I'm going, know him, won't you say, into Saturday, that was what they are, and echoing. Bon, niama bebere wa amore ya, mo de se kuro ni bi. Na onu mom sori a, wa ko gina ba bi se, dom kuma bi. Mo na mo ye kuma bi. A mo ya de am franko ye de mo achi a. Mpe ma, won ba ifura mo di atotire wo nyina. Me say, there's no perfect crime. In kakra mo ne beto no bi en, wona aka mo sa mo fra na, gangeries mo fra na. Ada na mo ye sa. Namusia munye mafadi atonusu me bekasa me kasa nyeska me nya blocker npa bebe kwa get too and now benya ska say no I am serving my town and my country it's answer me ma wa how many yini how many ye tran na ni je wom una baby a we free na udu akopon street so ya obeka say msie na yare yi na ya kwopem daade ya ka still muso modenti na yamra yenu akwese anse ku nsam no so medical aka kire ada we ni se nyakopon ya adoma memre da ebe 10 o'clock to 11 to 5. Yes, one na first way 10 to 11 to 5. Obi an wa kra, obetumi aba. O to flower, o di aba betu. Ho, fe. Obi a betumi aba, obi amra na yenye menye fe. Na da queen ding fatana wa kono. Ampa kwesi yo berima. Na yane ni yare kan ti obi a wo krodua mu ha se. Obi a hwe ne ho suyi. Ne mankasa amekasa ne hwe ne ho suyi. You na ekropon fo ma modem ho agba ho ma na wokun mu nuanam na mo kire wo mfi se wokọ kire mu nyina yen sa aka modin mu ya modidi anim na modidi iwe yen sa aka merepem no se ase yetumfu a yebetumfo se ase ye jam na se ye de no men sam so be jam ye be jam se biara ti se ye ka because nyamo ye no ma hawo kropon ma nyaade because ye nya kwesi anse eku okuma police fo bai be kumu no medwe no hwa meti ase nsia enyeyi isane say then why you be then charge pa inti a watching awia enyeyi isane say ya oda awia ni nyinara na otewo afiti anopa kwopem na anu dufa
It is higher than anopa. What it could have more than so yeah than anopa more than a couple say 9 minutes Friday 1 o'clock and I'm watching you. Fasting who can't train now, not yes, yeah. Sebi offense then no committee. Okay then. Muse otutuo muhuzo okuratio iyo me pamucha o obi be kan se tu obi aka na o obi bai be kan se tu aka na o asem nyina ba bia ogina no ogina fi a obo ho ban se wo ma obi anwuram muhu videos a ba mo hene ani adum hini gina so a wo paake abo a woto aboba ana the Ghana Police Service mo ehun ba mo yene ba Clinton tam dade ko ti beti wo Pentecost lenum eno de wen wo ba tu tuo boys e tu tuo bo oyemia name the following day the following wo kura tuo okoi ma de oteame o ne ba boy sande ko buru de koboko ko bubo ni team police wo hu ye bepem sabiri wa se wo hemia ka police ehun bepem sabiri wasi wonifi bepem sabiri police ehun ye na sebi aduasa mumu anase sebi agba ben kra no mpe no ho asem kra wo wi ase na so ono ni on pe no ho asem kra obekasa mutena wi ase plan bone wo se de susu bone ho ma ba ye bone sana trokan sa bone fu be bone a me be kum wo isan se ye nyina ha ye tefafefe wo krodua ma enye ne na etinye oyene aba wo krodua ma oyene ahu bebre aba ne ye politics ne ye different things ahu bebre aba eyi yenim ne amohwehwe wom adekodia nwa promise mu se mu benya wom nti mu sori a mu ma sun be emma kropon krodua ma ohimia di na adai na ori di na adai wonsu wo na wo sie se wo yo ohene na wo yo ohene na wo de anyi na afia sko a na obi di ne de na afo se wo ya ada na amfa no kokko na se na mumu ne mu court kwan bedaw ana court ni mfiba mu ni nti court ni mu ya mu ni nti ai se mu ye ne ntokwa na mu creative way me se ne novna man bi afa mi ka kire ni o se mi se di efi asa na asem nyina mate ase brana okane na mu no mitie no o se mu hemia no ono osi hene there were 3 chances kura osi hene na we hu se ohemia na asam ye de nti na we no mu wo be se eye ntokwa wo na me se papa wabu ya asam no pepepe asam na ite se obia na oda na baso ya ohene Solomon ko buya ni bi pepepe your dad no so one pay abu friend ni eye ne ba na de o se debi mo one pay ni no se ene dia one fa na man na ohene Solomon hu se ba me ne your trofo enu bi bi pepepe because say enya adwene bone ane plan bone amodwena then na come na mtu ko complain anyam na ko complain eye then na police for say ko say answer ko hardened criminal munim say onye hardened criminal na say mu okay boys are watching one including mo money pakra watching hina no criminal trust him see no pa de enya no afa kwa mpaso o te sa ko hwere wa obutu nkosu ya enya ne dinum obebu nna ne bi e chaw na na wie be pasa ensini azano okay enti ne Jeremiah o se den okay yere ka kire mu si ade bia wore ye proverbs ade bia wore ye bia no na nyamsom mmerem my godness na onipa su mmerem sanse yesu onipa na ma hu nyankopon enuonyam onyame mfasika mfisoro ma hyeme kotokum onyame mfisoro ma
ma pata ekropon fo ntopaw jese me ne wo nyinara ye de no kwaredi ani atentrene ye ka say you ampa indeed ohimia no si ohene senia samimfum akan say or what 3 chances are otumi ko no koye wi na monye ne ekropon yemfa yenkama pemfra afi yembra Ghana fo so politicians and police fo na otumfuo kra akabi na otumfuo kra hwe se won akokọ me se won akokọ na yempe ti se na bra samimfo mekeka I don't have any problem but I say court money proceed one money verdict say won ko na politicians ase asemi bay asofu wo krobiam ha wonim judgment ahoro yakeka kire nkrofo nipa nim no kware warenka won se mode saa ma okra baako obi e matware nan properties ase ni podi se na de wo replace a eyi na ne matware nan won ton wa boso kan wa kotodu pone na mu tuo pay okoto te fofi amanfo atora nso na me yakoka e wo se video no e wa abon won tire won woke otwe we a want yase enya say enya ye ndese ye pese ye begina me to na na me de ba menya time by to save a cropon and a crapimenti net say o yimi e declare so yini ni kuro mu ha na odwira bi ani wo adagutu bi ani wo nti membe mo yini ni amani biara aye ofofie amanfo so aduti no attack me and at gun point a second and a ma na mu ekropon from ma woni mamane woni mu se aye be mo yini asade so koya mane no won ane pia do ma fe ena mansomanso ene wontwentwe bia e so be mo ti no se afia dura afase no yetina kurum hai owura samemfo wona me bisawo na na akra he wo de wat wo ye be mo ni ba nti wonim ye bisamusi da ben wo ko fofi amanfo so mo nkire fofi amanfo me se me na anya 50 years and above me nya abofra bi won kire fofi amanfo no we sami wo ko titi e be ja wasi ya na san na wa sante yin pia o me bomu asema opem so ne akoso wo men hani wadawroma na Yesu Kristo kan bi kire Israel fo o se Israel ba ne mabia unsum ho ne moma no wode wi ayedu amona den wode be yedu awi esante yin kura hwekwa wo triti the same thing where the same thing where ya court regional minister to o so ompene regional commander ya ba wani ya ba ya ba obi ayi mpai oyi mpai wie Ghana wo yi mpai no no wani asebon Ghana otiami osan yi mpai gu no so woko wotu wo hwatra wo otiami osan ko region ono no wotu wani asebon den pa ena regional commander ubenya wo ekropon ahinsen divisional commander MC Evans Komoji den pa na ubenya wo ekropon ahinsen nkofo interest inti na ese mo ye na be ka krom na sika kakra wo de bobo ban no mo samoya mo twamo ka se won ko fa amoka wo mo am twamo se won ko fa police fo mo am twamo mi wan su ko na ye tim hwinsi ye opem sumpo obi a wadia wa kokko se mini ene am se onkoko to ye kwa different ukoko to kura nothing na what the say chichiro man me o ma na mere ni mo de say ya timurem jonga jatashia o wansan wa atere ni nsu hu wo phrase apotokura wa anene wo phrase de kaida bi nsu no be hia we a o so atata won train bi asesa won no mansa abrochiri amokọ na mokọ amkodi mra so ho nyina eye mra wo de ye adwuma ho inti mra me kasa wi a nothing mra no so ye na me ngasese man inti aden no bi contrary to the law to say regional minister
wogina hobi ana wapam kodo kese afie gwaba ase ase court so na ibiribi nkanya ahokra ase court na ka asem no de e wo manim ade na si wo manim no de ese me hwe na me de hodwuma da bi say wa down through say da bia na yere ka kire mo na say ye pa mo chewo mo ma sundwe mra ndwe baba mo ambo ban no mo na mo de atundwe ba because mo na wouldn't ayensa ba edi ekopon fun kesi ekopon police and isi regional police fun kesi wo gbo niama ho ban there bi wo gbo property ho ban na and nipa there bi kiriwu no waba wo bebe kuro man so hwinsi wa haye so then they see mo pan na mo frɛ afanu we fa no lawyer amra we fa no lawyer amra mo nkyerɛkyerɛ mu nsɛm nkyerɛ we fa no pepa amra na asam no place esu na asɛm mo sɛ mo fa jet ana mo ko interpretation sɛ mo bɛ sɛ mo te ase ne yase na fa please mra okapmen eyi echen esan sɛ mo sɛ mo interest anase obi ne o ma adwuma bi amare yenti so obi ma adwuma ya saa sɛ me yase ne tietia wo abra mo on document o himia no akonoti wo phrase why public notice the ne document nyina atire wi ase sɛ bank court A B C D ni nyina court no hyehyɛ awa ka kyerɛ nsi ɛmɛyɛ ni oba oni pese mempre no I didn't think of also what the language did the ade no of also no just to create mess na o yesa da bia na mekese utwa o tekrema toto doto o chem na o wia o mi nam biae nyana bia na wawi no ni pegum amia no betwa yera mase